Be ye o hopa. Ebi si eni wo. One thing woman say you obu ha we ne de 1 GB bindi. But be ye o. The fact that say wonjin di no does not mean say no. Ade bia atwere ne kan wasem bia ya ade a exist ye wo ho no. Ye bia ni wo ye papa. Yeah, the reason is ebi awo de wo de be bo ma ho ban. But at the end of the day, what do we call say will be there? Into the papa and the woman there. But if one yana drunk one mutu, yeah, you would deem one be a honor or no, the way and say we are kitty obit me too. You will be a honor or no any essay. Any panel, a free body in the moon, a coy. And at the moment, you free body in the moon, a coy, no. Not any panel when any done it to an amobi. I was spiritually. And any panic catcher and say, baby, to an amor coy, any panic catcher and say, Oba na wone ne wo ho no mu no okura demonic spirit wa ye bia before enti ekwan a wo befa so obehu se ne meka no eye no kura ne se koya ade we se na fa ka body no and oba ebeye din so betime wura body no and o ka sa ade no kokoye ye oba ye no eye din o se voice anu wote eye o kra su kra ni su sa enti ho ana nipa no so ka chense se basa ade obetima sa ade aka body no ama eye spirit na be wura mu no eno so kire no enti at the moment na ohun se kra ni suaa body ni da ho enka no ho wa push body na ma fe wutimu se body no esesa because spirit na wonu mu na pi ti at the end of the day no wode ade ne kan no ansa na wasa be wura mu eno obebusa ne kunu se wan na chance won fa na chiwade enka no wow yeah you say abayifo bi no mo ko atu mo de board na plane ama later on no spirit bi ti wo mo hwe ye se wate da abayibo ani na be kira de a wo de be ka no ho wo de be ko ye obu ha wo ye wo ne ye wo de be ko na atu obu ha wo ye kana man ye obi ye petuo ye bi ya apan enti asunu bia ne sane wodane anya praye nko a ebitime tena board ahaban ye obi tena kwadu eso ade bia na edikan si wo physical world no spiritually no omodi kan wo pretty omahihye ade ne dada enti no mo start anajo 12 no because that time no say bia eda no ye ya wada anajo 12 no wura fiada mu enti ade a ebesi fiada daytime na wo beda be sori na ebesi no omodi kan wo pretty e de ato no mo hia wo sumina so no ye ball so no omo ye dangerous bayfo bia ni location say ye de aha ne kokoro aha ne kohia ho ne edidi no they are very powerful and dangerous so kase wo ye obone a wo kase obi ku a na wini ban board wo be ko anadwo makoye program be say 11:30 anadwo me ko wura de manche ana nkrama sha ase so mupo and omupo yama ebobe se 12:31 anadwo afina po na wo mupo no na to me no me masum no mentini se omupo se wowo no ba na metini se omubodi first of all josana na metino not knowing say na me fiewura no so yesofo no ono so ate with the same name could you believe say anadwo na nkrama ni po saa no that's 5:30 awmache echo 6 anopa ene yete sebena eda so eni pe hwe jadwo ejira wa yedidi nkomo na sofo ne yere aba be ka say din na no mo bo na yedi ho nkomo no nipa na wu ade chi anopa na omo wow yeah. Abusua ewiase mu nsem do so empanyufo se bibia ni ho a ka yeda ye ntopon ana se bibi wo wiase nti ana obi eda na wapem ne pono enya no nko a empanyufo se ade chi na ya ante asem foforo ya na echi ya Christopher won so de kan twosem mo ewade asem be ati ase ese ewiase enam yi enya didie ni onom enya honam ni ye moja na enya na mo ye ni tumidie bayidie wiase ahonbone ni wiemo tufo omo na akuti ayeda ye bibifo eda bia sori a to yu ba ko a ye kan won asem ene abayiye tumi ye sori ti adasa sori ti nipa ebe ko aka ma ko se bayiye ni ho ebi si bayiye ho busua ene ye be dosu ko ne din komo ye ka se bayiye ko ene di ate edi ene o ma na bayiye eye di ti adasa obi a na bayiye timi sori ti anu ana ye si abayifo hiem na omu hiem ko ade na koso ho yitimi tu bayiye firi nipa bi so ana ene ye kam ho ene ye ne
nyame nipa bi a wakwada do sunsunsam mu na oni abefo nya nkita ho bebre ehun se do msitie ebe twen komo no adun suko achema che na ne ne komo wie no ye bebre ho asne ho se da bi nyame nko a ene wo se de ho bata no kam ho amenko ne nkoto ye bo ase ne nonsense suko ne nyi bibi ne ho se wi ase ati na okwa enti emfa odo ne mere ho ase ye nso nyame se omo ye ho ba emfa ma ye nko abuzuya aya asemu se dia me catch no sabre ya ba be duru bia ya be twen komo na me hokura adwiri me awose agume na me hu e mobo o de tobo na trosem kraka o se nye ne honam ni moja na anya ye de tumidie baidie wie motumfo wi ase ahonpone e de be din komo wi awie no obeti ase so fo boko de nyame adom pa ya ho ye there about yes ebia na obi ni mo ho mesro na wada ho de ye da chahwefo odaroma with us idin ya asomdwe sofo okay and ade nyame e de adom me ba honhom mu nsem si enhwehwe nipa hyebule mu ehunu ni nyame de ne ba asase so won beye de bia na me kasa asase so no ye mefa sofudie wa ha ye mefa doctor wa ha bibia wo beye bia no de firu na yem Jeremiah chapter 1 ka asem bi se wo ye mujato da wo na yem no na me wurade ni mu da me se ni onipa beye bia no o de firu so na e baaye enti se wawo ana wo kura mpa wo hwe me no wonnim ni nyame se be ya eno nyame fa me so na mahwehwe me no da nchen so asomdwe so fo e ba se bibiduru be ma wo be me so wo me ma sem wo mpem wo fom awo diabetes pressure ne na se fo nyame de adome ti asomdwe so fo de ni nyame e de adome ya yeso easy so obi de be hu me no ena ye be din komo bebre na onim ye be hwe be okay so okay kan bible comment de bia manfo jinwo che bi si be yi ni ho ebi si be yi ho ebi kwa kama no ko yesi o be yi kwa no enya ade bone na ya ade pa yesi a chese wa be yi ase bi sa chese ensem de bebre na manfo ka papa be yi ho pa ebi si eni ho one thing woman say you obu ha we ne de one gbb ndi but be yi ho the fact that say won jindi no does not mean say no ade bia atwere ne kan wasem bia ya ade a exist ye wo ho no ti ka say be yi a asechern say wadaro let us say be yi aye demonic spirit wo hwe aye the book of Revelation now bible say emra aye Michael ene Nyankopon abofo ana bonsam edi asie ni nyame abofo edi asie awosoro no right after that the bible say Michael to twe asie no ene aye na abofo eba na bible twe ne say mra na aye bonsam eba no abofo no de na tabu no fa 1/3 of them ede ba ntie no ana ebi betena nnua mu ebi betena nsuo mu ebi betena nipa mti saa honhom bone na wo betena nipa mu no eno nya friend se beyi yeah say ahonboni a omotini exactly yeah eno mo sonso no mo ye niema in the familiarity way say omo ye ade a Nyankopon te se ni Nyankopon eye ne niema no yeah omo copy omo imitate exactly enti say nyame de ni ye in the positive side ya omo de ni ye negative side and nkomo ne kwa wiye no ye beto so adi nkomo say ne na wo kan say ye say ye wo bayi papa na bayi na ya de papa no ye bedi ho nkomo bayi bia ni honum to me ni de ene ma de sua ne me pai bom bayi bia ni ho ye papa yeah the reason is ebi awo de wo de bebo wo ma ho ban but at the end of the day wo de be kwa akosei wo bi de enti ne papa ne wo ne de say ne bonya na wo de bone na wo de ye enti bayi no wo se wo de no wo de bo wo ma ho ban a eye de ya ye beton obi enipa a ye be dane no spiritually say bi aponche odwan na wakwa akoto no ukoto no eye nipa ene wakwa akoto no enti at the moment ya wo be kuma bo no spiritually no physically ebe manifest ya manipa na wu enti e wo musa wo du sika ne koto ye de but why ye bone isi so nyina yete when you say na tie de a bebre na we tim say yes abefo the swum enkwa no mo ye adwuma no kresa abefo one three women say majority no aya na yeso na ya wonso da ye ene ya ade a ewo honom na first no nso no na ya ade a edi wura eye nipa mu ba say no abefo nya na dwonko no mutu ye wo demon bi honom a ono ne dia wo ye say wiakete obetimi atu se onyanya ne anakade a wo so de ka ne ho a emfa wo say wia be 12 1
and omo time by time a omo dey work ɛyɛ adwuma ɛna omo kɔnso nso a ɛwɔ time a ɛwɔ so de return back time da almost yeah bi a ya ba adwuma bi akɔ adwuma ba bi a video so on say omo de no akwakoye say ebi obi ɛwɔ ɛda hospital na say bi a ye de aduro bi aka obi say ye pane ana ya ma obi aduro doctor need to make a chance say we better be 2 hours after 2 hours obi ankonya this is 2 hours yeah then time no na aduro na fili no ho enti obetime anyane saa na omo de no ɛte say hours na wo so okokodi no say hours ni duru ho no ma ɛwɔ so oba back wow no be hye ne body ni mu enti first no no mo ka ya nana no mo be ka me yetiye say ye obi wo ho no ma otimi kɔ no agya body ni wo ho no and agya body ni wo ho no mo nso a say wo kokɔ kana aha wo be ka so wu yeah but de be du mle bi no esesa omo on say ade achi ade esa no omo dane omo ho na mo nani yeah ni pa kwan so ye kɔ ani yes aka ni enti sa woni ne da dem na say bia ban bo na da wo so ne nkyɛn ne de na ɛyɛ da ya obɛkɔ aba na won sɔre ye and wo be sɔle kurampo ebi kurampo wani bɛte akɔdwo so aba emma wutiri mu kurampo sɛ ebi anipa no mene ne nkɔye bibi mimpushi na na sɛ menye ne bibi da bi wow sɛ wo sɛ obɛkɔ bɛba no bibi ani hɔ no ɛbɛba wutiri mu sɛ men sɔre ana sɛ me kɔdwo so ebi asɛbi me kɔye me hu yie no masaba na ebi a wo ba ye no sɛ ma menya ne nipa no mimu sa de ne ma wutiri mu ebi a sɛbi obi ne obi a okura bɛyɛ bi da dan mu a nipa na ɛkɔ a body ni da hɔ yeah body ni da hɔ honhom na fili mu na sa bɛ no da hɔ na nkwa bi ani mu wa da bi ɛne sɛ hu enti tete wɔnom no na omutimi me say me nana kama mete sɛ ye obi wɔ hɔ no ma ɔno ani ɛsɛ enipa no efiri body ni mu ɛkɔye and at the moment o firi body ni mu ɛkɔye no na enipa na wɔne ne da na tu anamɔ bi ɛwɔ spiritually and enipa ne ka kyerɛ nse baby o tu anamɔ kɔye enipa ne ka kyerɛ nse oba na wɔne ne wɔ hɔ no mu no okura demonic spirit a wɔyɛ bi a bɛyifo enti ɛkwan a wo bɛfa so abu sɛ ne meka no ɛyɛ no kora ne sɛ kɔyɛ ade we sei na fa ka body no and oba ɛbɛyɛ den so betime wura body no and ɔka saa de no ɔkɔkɔyɛ yɛ oba yɛ no ɛyɛ den wɔse voice ano wɔte ɛyɛ ɔkra su ahomachi a bia na je akɔ atu akɔ na onim so ɔbɛba no wɔse oni kra oni fie hɔ no ba me nana ne sɛ ɔkra ni su ya te sɛ ne sabi wɔn hu sɛ kra ba ne bɛma wɔn fɔ wɔn ho da wɔn hu bi sa aha omu su te sɛ ne akora esu no wɔse kra ni su saa enti ɛhɔ ana nipa no so ka kyɛn sɛ ba saa ade obetima sa de aka body no ama ɛyɛ spirit na be wura mu no ɛno so wɔkyerɛ no enti at the moment na ohun sɛ kra ni sua body ni so da hɔ body ni da hɔ enka no ho wa push body na ma afei wutimu sɛ body no ɛsesa because spirit na woni mu na pi akɔyɛ mo enti at the end of the day no wɔde ade ne kan no ansa na wɔsa be wura mu ɛna obebusa ne kunu sɛ why na chance wɔn fa na chiwade enka no wow yeah enti ɛyade ɛwɔ hɔ no ba sesei no sɛ wutira ye ya obi wɔ hɔ no ma ɔne obi nda ɛdɛm so obi ɛbɛfo yeah am person obi bɛda dan yeah adentia because obi wɔ hɔ no ma ɔno no ɔkɔ a obetimi akɔ wetɛyɛ ne body ɛno na times na ya no mutimi ɛdane sɛ ebi a wakɔ join secret society sɛ ebi a such as okɔto ne nasefo no on say no mo kɔ mo de mo physical body ni na na ɛkɔ aha eti ɛwɔ sankrofo no wɔ hɔ nom obi wɔ hɔ nom a wa practice in the wizard side and a witchcraft side na ebi a wɔpɛsɛ physically no so join society bi eti sankrofo no ɛbɛyɛ den sɛ wɔne ɛkɔ ɛbɛyɛ den sɛ wɔne obi bɛda yeah yes yeso na titi bia yes omo tena praye so yeso titi praye so to the koye no kresa no ɛso no ɛyɛ bɛyifo bia ne ɔyɛ what about history me person me bokuru ni din aha because me feel hot side yes say abayifo bi no mo ko atu e mo de board okay na plane ama later on no spirit bi ti wo mo hwe yes what da aha because me bokuru ni din akuru mo hene no meche enti ɛsono bia ɛsono aboa bia ne wɔde nipa bia no bayifo no na kraboa ɛno na bɛkyerɛ ana ne bayiboa no mamenka ne sa ne bayiboa ne na bɛkyerɛ ade a wɔde bɛka ne ho a wɔde bɛkɔ ye obi ha wɔyɛ wɔwɔ ne ɛwɔ ne wɔde bɛkɔ na atu
you will be a kana dane wo no akọ and spirit no yeah enti you will be how you kraman you will be a petu you be a apan enti asunu bia ne sane wo dane anya praye nko a ebi timetena eye bode ahaban yeah obi tena kwadu eso ana wansa bode ne nkomu before sa bode na ahaban ne bebie sei no ye wo eye eba ne nkomu tia round one bi ansa ne mu abiebie anu say a very powerful pa a very powerful omutimi fa eno na o matena so e de ko enti different enti bayibu abia no e wo eye ne meka se na hyede ne na ade obefa e de akọ eye na atu ye enti ya praye nko a yen hwei yesi wo mu tu sa na wo kwa se na wo chichim ya se odane a onda dem na se bia wonye hyenye na mo a unhu wo anse wakwa aba obi se a ye obi om di tu obi se watch say data we want to tu but you see most of them be 12 per the so ma bo awmache do me no correct exactly at that time one thing I woman say on say ye hwe aye bible ma wo kan aye lamentation na Bible says sole anadru de su mfiti ase and anadru de su mfiti ase nso started from 12 midnight ho and the demonic activations operate sa 12 no if 12 echo because you see 12 mu na ye hu se ye si da foforo mu no correct after that ashas ye enti omo no de bia no eye demonic word no omo go ahead of a physical word omo share na sentem wan sentem okay I to say we ko play country bi so we say we country bi wo ho no ma da bi to say Australia your countries ni bi wo ho no ma omo mu ledi eye Ghana bebre you bi wo ho no ma e bi aban na wo ya e bi aye kese omo mada ama ade achi enti sana abayifo no nso omo de no omo beye enti ade bia na edikan si e wo physical word no spiritually no omo di kan wo pretty omo hihye ade ne dada enti no omo start eya anajo 12 no because that time no say bia eda no ye ya wada anajo 12 no wure fiada mu enti ade a ebesi fiada daytime na wo beda be sori na ebesi no omo di kan wo pretty e de ato no that's the reason why until almost started from 12 yeah omo be better omo ebu ha wo 12 a ebu ho no ma by 3 o'clock yeah ya wa chakura ya 3 let's say 3 hours no ma ko yeah I was say 3 no achi no wo de back e be hye ne body ne mu enti so wo ba bete say at times no won aya na movies bi wo ho no ma ya hwa you may be thinking say ya agro keke ni nyina enti movie bi wo no ma wo hwa no much as a life true story yeah wo hwa movies such as Chewa part 1 to 12 was 13 some movie no ha wo beka say yeah dey feel fun say yeah ade ya reality enwuma no mo toto se ne no mo operate ye omo niam nyina ni nyina ya ade wo ho enti so onya wura ho no ma na afi se ya aboa bi no di wura ho no ma owura camp ho no ma wo dane ni sunsum ni ti se nipa na omo ko hiem de obi adane ba nipa yeah enti wo wie na se bia obekọ ana se wo free ne wawie na dwuma nyina na all back to body ni mu no I was what done back to aboa no de koye no ansa no koduru ho no ma wa dane de awura nipa ni mu yeah eti say na mbebusa ba so wakati ka kwache na say omo nyina wo ba bia omuhia mu yes oh yeah krobia bia say bia krobia e udina so say omo na kohia wa krobia na say ni sitie on say one thing a woman no I mean say teachings we say no blood teachings yeah be chere yeah be fan one after the other abayifo enye se bi omu fitin ya na bia nipa ni fitin na okojoin ni ku ya was signs and symptoms bi wo ho no ma ya say one sample bleku ayi a o se ototo bi fie let's say bia for instance me wo baby to say bia sokoban cause I want my location wo na ebia me free sokoban makọ baby to say ebia yamfa ne say makọ baby to say bia eputuoja makọ baby to say bia tema community 1 me call ya no mempese ebia ku na me wo mu sokoban me sa ba biem
ɛwɔ sɛ bia menya kuo bi wɔ hɔ na me join ne ɛne kuo na menya me join ne asɛ bia witch anaasɛ witchcraft no a wizard ana witchcraft no ɛkwan a mɛfa so a me join ne no yɛ obi wɔ hɔ no ma wɔpɛ sɛ ɔno a yɛ overall boss overall boss na nipa ne pɛ sɛ wɔyɛ no ɛwɔ sɛ bia wɔhwɛ no ɔtete kuo ɛne kuo na ɔbɛte no ebia wohyia wo na sɛ wo saa spirit ni bia ɛwɔ sign bi wɔ hɔ no ma ɔyɛ bi wɔ ha wɔde ne nan ɛkasa nti ebi wɔ mo na mo yɛ nipa bɛɛ 3 enipa no betimi wohyia obi obetimi ayɛ sign bi te sɛ na ebia wo poli ana wɔte atɔ yeah sɛ bia daytime na asɛm na America no yeah nti wa ha bɛka sɛ o ade wa poli yeah enso bia na nipa na wɔhyia no na yɛ sign bi ɛna ɔmo de kasa e obi wɔ hɔ no ma wotimi de nani wesei nani akyi wesei etimi de kasa yeah when say you go on man ani achi time po eno na yare ewo ho aha eno de metima ka se be 90% yare but nye ni nan so na yare you go on ma wo hie nipa na na se signal no se nipa we say ewo spirit say ya wetimi de sa sign no ene ne kasa eto mo wo sign ahodo bebre a wo mo de kasa o ma wie ni sa no se ebia before so mo beti kuo no nso no enye nipa 1 enye nipa 2 ena omote omo fa 3 say bia let's say me ana wo awose yenya ba ko kan ho yenya ba ko kan ho a ye be che yemu ye nipa 3 no ye che yemu o kwa ko fa 3 aba menso me ko fa 3 aba menso me ko fa 3 aba ye kan bo ma ye be 12 no mean say 12 months e make 1 year no enu nti na ye 12 nipa 3 na ono so kan bo ma akoye 4 groups ye wa tifi anafo apuani atoye enti omu kokohia before say bi omu be yi leader no ewo ade a omu ye 3 de omu ni be kire tifi another 3 e de omu ti be kire ebia anafo apuani ni atoye enti omu chi ebe hia omu ho enti we hwa ha say na be ya at the end of the day no say omu hunu say afi ye tena se ebia ye hihye adwuma na say ebia tifi ene ye be hihye nkwanhia edi akọ ebia highway bi so ene be hihye accident ya yenim se ekwan we ne be fa so we operate enti o ma wie nipa 12 no afi ansa no mo be ballot enye se wo a wo di adwene ne ba ye no wo ne be use panyini o ye be ballot ekwan ye be fa so e be ballot no ene se okay ya be ye 12 sesi ya ye ku no awie enti kwan be so ne be fa ye be yi panyini okay ye de na be se bia don hwere adioson mienu 72 hours edi si honom ye kɔ akɔpɛ moja na ye kɔpɛ no wo a ebia wo de be dɔso no so let's say ebia omo pɛ bucket baako a within 72 hours no wo a wo benya bucket baako a na ebe boro no kyerɛ sɛ wo spiritually no ho ɔden wani adintie de assignment bia ma wo betima ye na mo de nipa na si eto mu wi a wo beyi na bedi akire abedi akire no nso ye sɛ bia ne wonya blood no ne obedi nachi ana ne de no ese ne toso mienu ono mbeyi na eye assistant e wo hono enti o ma wie na afi ne me ba back to eye ba bi o mu hia no afi no mo bepe ba bi a o mu be hia ye wo ba bi te se eye T junction kwanta miensa eso ene ye wo 4 junction kwanta 9 eso ene ye wo 2 junction eno nso the junction ba ko pe bi yeah ka etimi fa ha ewura ha sei eno nso e wo honom enti abusa ho sei adenti na obedu janshi bi obi wa kwanta 9 kwanta miensa na bia ye ebia rituals ya ye slaha bi e wo honom good yeah e wa honhom tena ho okay yeah awon ko ye slaha ko ebi sa to ade le bisi die besi ni sei ahonhom a e ba ho no nya ba yifo nkwa ne ba ho okay ahonhom a ewo area ho no nyina ye fle bi se territorial spirit okay territory ho no na ahonhom ewo ho no nyina ne be hia ewo ho no ye enti onipa kura sa wo so daye ne se bia daye na waso no kura won ti ase a ukokogina eye sa junction ne so na bia wo kasa se maso daye bi na daye ne menti ase na me refi daye na could you believe se wo be firi ho no ma be kwa koduru fie no na wa kai daye no yeah because I want to share honum let's say kwantanan enkwanta ya miensa and just back yeah dabi enti ahon so ye place ya meka se eye omu venue ana se location a omu share back no ya wo ba bi te se eye edua tenten nti wo se wo be ko
Once we say can who be. But once obe kuro bi wo ho no ma kuro na obe wura mu no. Ebi wo ho no ma na ekuro no dia ka sie bi si kuro ni fifi. Ebi won so na si kuro na ja kuro tia. Ye e wase. Wow. Ye eno nso no eye dua kuro mu ho no mo no omo koso. Ebi wo mu hia soro, ebi wo mu hia fom. Eye meeting e wo ho. Baby nso e ka ho miensa. Baby ti say eye sumina so bola so. Yeah. Wow. The reason we share on say once we nipa bia no say ya honama de kan ye hu watade ene niema bia de kan ye hu bia no say we use na ye dada obu a we de siesie aduane a later on no na akoto agu sumina so e de benefo say sumina so ade ye mfa mafi etom kokohia wo honom and ye be kire emre bi bedu we ndie bobo so ye be hye da kire die ntia wo kohia wo honom ene wo kohia wonim say there lot of women wo manya fibroid. Okay. A lot of them enya fibroid and omunim die ntira ebi enya breast cancer omunim die ntira ye wo be ma bi wo honom a wonya prostate wo kiewa den wa ya ni nyina wo honom ya be kire place na omuko hia no ma minti hu kakra once obi wo honom a so ne oba hia na wo hye ebi abem aboto ye flane se ebi a condom no wo hye sa abem aboto ni bi no ne oba hia ne hunsuo na ebeba no ne wo se wo ye ne se wo wie no ka wo benya ka ebi a hwie fagu ebi a watakuru setim hwie aye hunsuo no afagu na fresh man nko ba se wunya e de to dustbin mu na omo be fa nwura no ekokofa na omo kotugu bola so a ahonhum no kohia wo honom ne se bia wutira yeye na ani wo ho na se bible bia ni wo so a wo metimi afa saade no e de ako atia wo ye ya wo ba bi wo honom a sabi wayi eye nase amoase ye beka se sanitary pad ye no wayi akoto honom eno nso se bible unse moja tumi wum yeah entebedu mle bi no ehunse nkrofo bi de twitwa movie a eno mi se na che wa kuro ya ne ehunse obo pa na nkrofo nam park bola sumina so a omo sesa mamu ase ni nyina ya de kasa ye obi o hono ma meka se society bi sane mebubu odin bi na ebi omo kwa akofa de akwa ya ade wo ebi omo dark word ene obi on so ya bayifo omo kokoduru on ma omo befa enti wo nipa bi wo honom na se bia wo bible da wo so no esa even apotowi akrampa na wo use krampo akoto atwene no se we need divine protection a ye ekoto bola ne so a at the end of the day no mutimi fa de ye wo ne ma bebre apotowi ano yeah because un say nipa yeti nipa free efom man was created from maybe earth yeah and ya di bo nipa apotowi anso so ya de a yete ye enete a yete di free from e de ye enti obi bo nwom se meni asase aya kan so metimi didi apotowi am enti se woni asase ya aka de ne apotowi am mendidim enti ni na ye eniam bi wo ho no ma isi da se nipa na wo hwe no believe anase unbelieve e ya de da ho ti de enti o mu hia osumina so no a wo mo de sa ya we no e de ba no e kire se so ko no ma ade bi on so mo mu ye fin enti o mu pe fin niema enti ade bia wo pe no bola ne so bia wo benya fiadie bia wo nipa ho bia no benya ese be ye die pe fin me ka me kire wo eno o mu hia wo sumina so no ye bola so no o mu ye dangerous bayfo bia ne location say ye de aha ne ekogoro aha ne ekohia ho ne edidi no they are very powerful and dangerous so kase wo ye obone a wo kase obeku a na wini bible de obekọ enti ewiase won de bia meka de bia ni wa bible abodi a eni honom bible say ma wo ba wo ye anyan e ma wo ba bayfo entenase enti emu say enwo say eni honom a enka twere ne bebodi wo kan sam 59 a ye won krofo bi wo honom a ye beba so abayfo no won ye wo ye frɛ ade bi sɛ ɛyɛ bayiboa ye din komo ne mebodin sɛ na ye bɛka sɛ bi a ye kraboa en bayiboa no ayɛ sɛ ne din komo na meka kraman ne nasefo no ye wo saa de no wo honom en obi wo honom a ne de ye kraman wo kan Psalm 59 verse 6 na bible sɛ omo de omo ntimi nda anadwo no obi ada no ontimi na why because say spirit ne sɔre anadwo na bible say ontimi na no ontimi nso nada osori anadwo da suomu
echini wo monten so no posu se kanaman enti wo nipa bi wo ho no ma bro no a woda so no ebo ebi anajo 12 okay enkrama bi question I want to man what can to asma me to busa because yeah enkrama bi timi yeah I mean the feed when we say baby ana mete first okay ansa na me movie akọ baby am we na ye sewia okay and if you wura denta na mete nche na ye sofo na anadwumako ye program be say 11:30 okay anadwo me ko wura de manche ana nkrama sha ase so mupu and omupo yama ebobe se 12:31 anadwo afi na po na wo mupo no na to me no me masum no mentini se omupo se wowo no okay ba na metini se omubodi ese no wo grasunsun yeah metini o masum se bi omubodi se bi a foster po no yeah okay foster forjo sana na metino not knowing say na me fiewura no no so yesofo no ono so ate oh okay with the same name could you believe say anadwona nkramani posa no be say 5:30 awmache eko 6 anopa ene yete se bena eda so eni pe hwejajo ana me fiewura ne benya na me onya me no obisa nse sofo anadwono ba ye no mete se wo bie wo pono na me se yan ene o se na wote se na nkramani ipu ana me se yan be wura de manche ene o se na omu pono wote se no mu bodi ana me didi no ema no wo se di am so mete ya no no woni se ye gina wa ye didi nkomo na sofo ne yele aba be ka se di na no mo bo na ye di ho nkomo no nipa na wu ade chi anopa na omo wow yeah enti busa ho se edi enti na kraman epo anajo 12 na pono mu po na the end of the day epo na dane nipadi that means say assignment bi wo ho no ma omo kwa akoye enya assignment bi aso omo kofe nipa akos adina ba akose no omo kunu eti wo kan the book of John Bible so o reform ma ade so obewia wa kunu no wasei okay na Kristo de oba say ubenya nkwa no enya ne morofo enti saade we nyina ya ade a ewo ho no mti se woni bayifo te so ye wo ba omuni ehumobro sa ameka me kire o ebia o na na bi o maame unia bi bayifo bie ni ho no mo wa ahobobro sa because na humobro na bayifo betima ka me nana we de me penasem me penasem ebia wonya obone unim se bone na wo so wonye wo no o bewuna na so so pe wa asem ntini na spirit na tini mu no na wo de amon eti obi ho no ma o ba bewu no wo se me spirit ebia matade we sei ebia mahwene we ebia me komade we sei wo share that for specific ade bia na otade ka ne ho pa wo se momfa ma me ba we sei ene ye woni ma bi ho no ma ye too special na say ye too common yeah ye too common na ye so easy say nkrofo fa so ade initiate nipa wo ye bayiguru mu especially ebiti sa amoase okay setoma ye easy so be fa so de enyan obi a ode toma se bia ona na bia na ma bi toma yeah ye easy and also ka bi ka de be toma apart from toma no aduane mu yetimi de ma but obi a de timi ma ne be ye yes obi o hard na de sunsun yeah ya nkrofo bi o no ma spirit na to mu ne ntimi contain sa demonic yeah and such a person no you will be on ma spirit ntimi contain as akom abo obi so na akom na abo obi so na ne honhom nhia se wan kopa mfiri ne so etimi ebo ne dam ye saa na ye bayi no so etie okay you will be on ma wo de ade ne man ne se ni nhia ye ne se dambo oh okay yeah wonim se ye dwuma ikura mpa ye se adifu dwuma ikura no se calling neba na bia wo de ne start straight with prophetic side na bia wo ye wo nam ohunu we akwa remember me nua ba ko na wo se wo pese nyame bie nani okay and those days before say Mills president Mills e bewu no okay 2012 yeah na that was 2011 mu ho ba 12 no yeah ana ye call park so ne ye bompaye empire wo ban se urade mie nani and ye wo park no so ye bompaye na fi me hu so dimirika be me say wow ana mbisa ansa de wose niema wo hu nani so no ya afa ni tirim je enti saa na bayi no so etie se ewuraw na ne honhom ngia aha be ma ebe ye heja se wo be ka se high fever
and I was so na ebia spirit no it is when you be away nipa obetimi operate in the spiritual realm aka say no nipa no e we say na ha na ye onkofo biblie ho no ma be yie no e betena ne so entimi no dey adani preaching no dey adani commission so Sunday na me ka so ma kire me Solomon no say you nipa bi ho no ma obetimi aba be ka kire say maso daye e dey afa ho say me so daye na bia wote ka mu na ka na wote mu no na bia akwa mo awu enye ni na obefa na goro you obi ho no ma na bia spiritually no waka epo no mabo afa ho no and obeti wa cho as we mo ni so and want me nkan kire straight say me bayifo it obeka just maso daye no anya accident enti ho no mfa na goro fa ni serious na busa anse okay dia na be ye wo ho ono abe kire wo say kopere bi a obi a waben ana akọ sofo no mo mpa ye mo eno ano no enti be ye ne de ye obi o ha wo de mana ene ne ho nje such a person ebetima ye ne dambo na obi ana say the what say maybe be na what here omo bobo omo pa what say sunsun omo bo obi din obi ana omo timi bo din sa omo nya na obi o wode a obo din abatu nya na ntimi nya on say ye we nipa bi wo ho no ma ono Bible da ne so na edin okay because Bible said touch not my anointed and do my prophet no enti ye wonkrofo bi wo ho no ma ye mfa ye nsa enka wo mu and ade ba ko a abayifo omo ya omo hu ye hu pa ye say ono no so onya tu nani de siw so a onya wa chiridi yeah opon Bible da so nyina wo be ba ade ne be bo na hwe wo be kọ asaba is the Bible was more kind say tu obi ko ho free no wa ko bo na ko pa akasi aba for 7 e be kan no sa na tie e be fo nyi defeat dabi ono se kum no pesu okun a obe fa we se means bia so nti wasa me kan John 10:10 no se o reform ade so be wia no akum enti oba ye na bia first one na ja won ho wa nyam ade ne bo ne hweye okoye no onkoda o enti obe hwe weak point let's say bia wo de ye sika obe fa sika so obe ya maybe a sika no betimi am wato fom se team no anya kwan e bia wo de ye akono na akono e bia ne de ye ma emema anansanom obetimi de fe wa ma do ho akowura yonko bi mu a ade ana those days na won pe no afi obeye no obenya kwan won ho enti obe bi ma won ma with one person or one spirit but obeba rather with a stronger giant and what do omo beba and omo ban so they will make sure some be defeat you omo nko ye enti abayifo de onipa bi omo ko no ho ye nka se nipa we se omo ko obi a ho bat okwa ohunu se signal we se wonipa no ho a abem na suru be no enkyere se wagya ho obe operate aba yes omo camp ankasa kra se bia omo bo aso asi an obeti se yenku no obeti so se on tiase on prema yenku ano so ohonum e dia na be ma ne basa go se mu yana mo so mo di ye wonipa bi ohonum a ana sankrofo ni bi ohonum a die nti a won pese obeye sa ne se o ene obi okrampa wotimi gisi ni na so se wonipa we sa we make sure se price bi a mo de beto so bia no meje na bia metua but at the end of the day no obeye sa de na de ba price ni they will make sure say bia 50% ya obetua ni times 2 and times 3 which is 150% with the heavy price beba the enti on say enipa bia no e won ye wo pe na asem e wo honom e ba physical aspect ya enipa we say utimi ka say o me pe na asem ti so wu kurampo na me wudi ama no sa na spiritual yatie esa by phone so ka so mo probi asem no ye say o pe na asem physical na ko do spiritual na asem eno no wo ho because eba te say bia aware mu say e bia obi no obi aware na bia partner ni mu ba akọ e wo sa abayi dom ni mu ne ho ayi no say ye oba so ye be mo omukọ a wetimi e ka say o mi kunu na me yere de me mfa ne ma the reason is e bia asetena na woni ne te wo physical no e na aso nani yeah and no does not mean say we twa so what be kwa akoyi obi de but on the on premier obi afa good and one man no yes and so later on no yetimi bu o mankasa e bu o mo campo and ye bu o mu a ebu o ho no ma e dan kura woni ne demukura mpo no wutimi so osu obu a wutimi soa e bia nani bete na abia bia no obeka che se daye ene bia me so ye wontimi nkan cho straight say bia say yeah it majority of those people ne bi on ma no osu say ye bu mi no kekam no ye ebi enye ni nyina na bia ye daye keke ebi on ma na spiritually we demand heavy price be free no ma
na bo ne bonyo so ayes wa ko wura society bi mu na wura mu no omu demand ade be firi ho no na ade ne da wakoma so enye easy sa je ba wan fa ade na nkon so last minute o makiti maka cha so wan fa ma ye do betwa so ebi nso timi gina e ka sa me mfa ma mo mfa mi twa so oh yeah me sa case we ma manim kura this year se menya 3 same case ya yeah te say ye di hu nkomo ya nipa no realms no na was sacrifice obi aye terms eno mo koye say ye di we say e di aba we di aba nti eduru wo so nso awode we di ebeba na wo si yo ade bia wo se mo ye bia nipa nde ne de ne bae no wo ye bi ba eduru nipa no so ne ni won pese ode beko enti won pese ode beko de a ene wo di wo hu betwa so wow nipa no wo mo beka dwato anyina ko mu in the realms and at the end of the day no nipa no said da on ko and the problem omo bebu bia no obeteto e de akire nipa no and winim yeah e kwan ya no ofa so awode ba oba no aka chen se masonda ye afia wi achi na se da ye na manipa ne ba be suspect de bia wo sonda ye it is an tie dia na wo se wodane no so me compare bo baby say na abesim enti ekoye se afise ne no odo nipa no enti na wo se wo ne obi ahihye ho na wo fle enipa no se me sofo person ne wo kasa no wa fle mu nsem ni nyina no aka che nipa no aka che ne se ni se e de na ebeye koya de we na etu ntwa enti e ba sa na majority no mutimi kire direction se wo baby a wo muta hia meeting ni bi na ebobo so no na se bi akoye direction we wa ha koye ana se bi akotwa de we fa kwache nipa asimasi enti obeye sa ade no eye chiwade a spiritually no munim sa ade we se de ye mfa ma me ho aha enti se wo de ade no wakacha o se fa ko na unya de kose pe eno antimi ya nkofo bebre ho no ma wo flem ya ebi ho no ma bra wo asase su nyina no awo se okoye ade bi ade ma obi enye ni na ye bayi ebi ho no ma ne blessing ehye nipa ne nsem enti awo se okokoye sa ade no enti ye ba se ebia bayie se wo se mempene so eyade ye wo ho pa ye na bayi no onwa timi go metese ye se o ebredu se bia o so ye nyame dia akra wo ho bia duachi no so kan nu wasem e se won pe ma won kan da o ma du ku sa once de bia mi yedi nkomo me kan ye wo akuakuaku bi wo ho no ma o mo de na nya bayie ba de bia eye aha society si no amen pese mebubodi se eduru se ebia o pese wo expose wo ma o mutimi kun wow because ekuo bia ne secret ewom it let's say for instance ebia nipa asimesi ena ebia wo ye bayifo na bayifo na wo ye na ebia wo ye bayihima wo ye bayihene na wadi boni bebre na ebia wo no wo be kan wanum asem ana wo yare a wo bewu wo penkwaje na bia wabie wa no meka enipa asimesi ye na imeni ne koye se koye ebi kurampa na nipa ni fie no na franka fefefe bi oho no ma ebe peja na yetwa ne so ade no so mo na mo hyehye ye okoko ka eno nso be ya asem aba betofie ho no a eno nso be ye manso ebi kurampa nipa no mefa kwa bi so kunu physical enti ene ne be ye ne se ya ma wonka anko fasa enti ebe kun o ka so be chirem se ebi afie we kura ma me ote akora we be for yeah wo be kan ni nina aha enti wo so ma wonka sa de enti ne be ya ne se ye be bo wano ezi bitimi tore mu mimi nipa a wo ba bewu nipa no ye be ifo a wo tole mu wantimi ankasa da na japade a no wo ni sika ene niema wo de kodidi akam ensase anu wato wo de kokomi mankrofo abusia ni mu wo hwe ni nyina asatena abusia na ehunu because omo kana no tu mu se wo sha ase se wo kan wajapade ba bia wa eye de betie sim de enti a wo yare abo wato no ma wuwu no wo beka ni nyina wo huntam aba omo be hunu se wo tam ne ba beso a omo hunu ba omo nya hunu particular day no because no de nyame de sie nipa ye ba omo be hu se ba bia wadu ni de wo tam na aso eti se bia ya afe ena aka wan kasa ni hunu se wo tam aso awie eti wo sha ase se wo bobo ho na wo tutu achi enti eye de adefo bi wo ho no ma wo di ni be di ade a na wa sha ase enti ano no omo ya physical will okay spiritually no mo beye e wo camp wo no se o me di nipa we beba na physically no so wa yes a we no
nti obeka say o mi wu a meja pade we de mo mfa nipa semes ye wa ya ba fom so samansie enti enko ba say ebi a wo ho no mo saa na nipa na ba obemmo hu say nipa we say na me de ne beba enti ano no wonya nwu ye no wotimi hye ase practice nipa no kakra bi aduane ano de fam na ɔtwe ne kon keten enti nipa ne be wo be ko be wie no na wonya ne nsi anamu wo ho ba physically ne de ade a betima ye ne se wo wu no ana omo be ka se wo ka se yemfa we ma we ba wo be fa ne bia na ade ni wom se be yi no enra na wana ka je ekum demon ti bia se so wo we mututu be yi da ye nkum demon ti mututu se mututu ama afra ma yetu but the fact that say wo tu ni does not mean say wo kuno ti wo tu bata wo ho ti betimi asaba betimi asaba se nipa ne ma ne wo kwan ko ade beba si ekum demon a enka Kristo Yesu nkonko hia abrante na demon atena ni mu a foso ensuo ekwan na no ekogu nsuo ayinim no ye enko waka kire buza say ho Jesus na wantimi enkum eye demon so no nkogu pumu that means say demon bi ani wa yekuno wow etie wo spirit bi wo hono ma atena wo bi so akora bi wo hono ma wo be say 10 years by legend na what in the muno e wo be 150 years yeah because akoye generational inheritance da honum obi be fire owu ye no dane de ma obi enti abeye be 3 part and 3 times na once na eduru so enti such a person say akora what 10 years no was spirit ye operate over be 150 years ya ni hu ohu enti esa na tie okona akora ke to so okum ne ma omo ye de bia lese nye won na ye but won na ti ni mu no en na edi mandew se koye me ka me kire wan koye ya yebeku ya bebo wodam ye ebina bi asan bi twamaso na omo se na nipa no eko school kakra opo school na mkwan so ekofia na wo twa kwam ena ka e ba ne kokko ball esi wo da bi kakra ka ko ball akran no ye nyame dia job ni no mo se ko police station bisa no asemo se o ono won so obi eje won se paper and on to offer paper so yeah nipa buja won se dey be that ye ba na nam kwam we nipa anya paper da e paper na down on the okay papa abefu etimi yes an e ma we omo ye won se ye obi wo hono ma ye mo up to now some ye mo ye niam tu okay ye obi wo hono ma nipa na ye kunu no wawu no ebi wo hono ma spiritually enye ono na ye bayifo okay are bia spiritual ni aton nipa no yeah it was we are working ya ton no and ya ton no probability bia e be fa so besi ne besi because bible bia meto akora ne so and when nya protection bia meto ne so entia ne sabio se won se pia water krampo ne da ho no krampo na because drivers ankasa na ye tena o muka mu no bebre hunu niam bebre obi won ma wo de car be bu obi nya ne mfonso but one shall see ni police for beba eye crime scene won ma na say obehwe no obeka se driver ni fault ba beble hunu ade ne se bia se bia giramwa obi mpo hunu ade ne se bia bo kitu abi yeah so ni offer pan so offer so na otisi ye tiama je wakum nipa enti spiritually no ye dane nipa no ekra enti wonam ho no ma we yete ase awuo because me say me hunu obi a then time na me Bible school 2011 2012 na me Bible school na me sa ton piki Satan ya breka kakra pa me yezi na omo ba nteko en nteko no omo ba no na me ton piki wie na ma kofi akodwale akọ school so 12 o'clock na me school and na eno na ye guest school me pese me bo school ni di ana bus na besi bus be 203 and could you believe say one bus na besi ye no and my one na sanso no first second third fourth fifth nipa 5 ni nyina na mahu say ya mark o mo so o mo ase ya sheda na ya join yeah ya mark o mo so say ya try for sale yeah before man and God and ya try boni e ma 5 ni nyina so and winim me ye no ana me approach aya baako na asem ne ye me mobo ti me approach na me ka chen so omra and we winim guys me be pena na se bibia tesa ba asane no wo twetwe no na me ka chen sister me no na edi nkomo no me topic na se da bibra ti me ambisa ne say okodi aso no kan na sorry o ma me ma me hu se wo na wo ye o ma me e franka
because when I hear penny and credit wachi I feel and son was all drawn attention I didn't have mammy and I'm catching and say car we see and fro car ni bi a better cramp na ubetia for car niku school and I'm catching and say sir and nipa 5 na most as na can 5 no when when we say and e be si mo ko back here could you believe say me catch again no girl ne trans ye din wan fro car ni bi omo car na ka so omo fro no guys no so omo be ye nteku awi enti omo de omo afra amanfo eti omo car na omo fro ye no sa fo ne car na omo fro ye na car ne ko hwe ho e ko pem ye enkrafo ni nyina ewu ye ama ono na aka na me approach no because me fro omu nyina no mo twetwe omo no nko a me fle na because na asem ne ma me asem ne ye me mobo ko se ne me hu no ana me catch and say wonim me ti asem no news eso and akura no me kire no me din me bodi asomdwe sofo na de kire no man kire ne ba bia me wo man fa me number ma no enti e wo ho no ma no onenam YouTube and okoko come across of a year video and of family number na say na asem see 2012 na say obehu who me I think was it 2016 2015 16 3-4 years later yeah okay and who me and of family number no say papa ma hwehwe wa and mbusa answer then me busa answer hwanya no o kire me say papa could you believe say nkura for no nyina ewu me nkwa na maka na me no ka say akura ni niga na UK wow won fa me ni agoro enti ye wo nipa bi wo ho no ma wo be hia ne sei on hwa be ka say nipa we nipa ba spiritual we yeti ase ewu me ma hia wo bi a no one ne maame enam sei a ne maame kura ne nsa sei ba ne ma hu say ne maame kura eye dwan ahomam aponche ahoma ahoma ne so aponche kon ba woni so kura ne bem ya dan ne bana yeah enti such a person no bibia betimi ato no ebetimi abasa akura ne na eno omo nso sa nkrofo ne nye nkrofo a ebia omo beye se o ne wo yare ye no ko ade ketua bi na afa so me na wu obetimi apoli keke oto se pa no wu enti spiritually this will because we be kun ne se bia spiritually abaifo adane obibi a ekwan bi obefa so de beko no de obeko ese mo na mo akọ aye nam keyeti ano ne edun chese Kumasi mountain so ba bia Ghana so nwane wa crowd circle ne ade yeso na ma otimi ku share obi oba ne ti sei ene si for one nice in ayampa anu se me mehia bi wo ana de membo e ba ne se papa me hunu nipa no am sa nkrofo ne na normally ense na Ghana na se o ma moderate wo mo ni ntino wo mo nye ma hunu ba first na ya de etasi pa ebu wo no ma wo bo ayisi a waso wabo na tie gumani ba woni ne nam ya de a wan ha obeka se bia ya agro keke ba ya de obu a wo de ne nsa the ocean net say the same thing enipa ne de ne nsa sei ana na asi fom ne sesi fom yeah ne ya so for 3 okay ana ne ye nam enti ye ba no ne ye tu na ne ye prophet ana m ka kire o mu se nipa ne ye ba no wahun ana ba ko ye se men kama no ntu ti ba ko na ye kan ho no na ono ne ye prophet okay ana o ye no say ade ana m se wo die ye ya ben na me ya ade ana o mbusa anse ono no busa anse me ye de ba na m se o se ya ben na me se ne me to me na se no obensu obehuri enti ya ben nipa na ka close am ya to nipa no ana me page am na se me de me na pem from mu ya se nipa no ahuri enti ya tra no na ekoye nim kakra no ya koni ni na wo hwe yen ne ya so ye hwe no ye dan ye chi ya wutimi so wo hwe ne enti ekoye nim kakra na ne no onye prophet ni bisa asade ana ba ko no kan no be ka se enti nipa ne wo ba no de ne nsa sisi fom a ne ti mum e wo fom se na ne nan I was committee of yeah once you won crofo bo mutumi do msesi from physical no mo de nante no sa bi ana na nipa no awia anya na do Kumasi wow yeah me huna obu also krampo na wo be hia ne daytime wonsa ne ya ka asem bi se anya na dwonko anu mutumi tu me hunu obi ano no nso no wadane aponche daytime a wonam wonum te sa aponche o a wo wi nwura sei and baby yeah baby no wi nwura no nso na enye baby a wo be ka se green grasses wa aboa but aboa ne nam eye compound no anim sei ena wode na no bobo form te se ne wo pick bibi hu se buro da bibi anso na honom ana me hu ni sade wo ye bibi
say if you on na no yes ade no o didi nipa no nsem. Oh, yo, so such a person anche ene nipa no wo sika pa ye. Anche ne nipa ni sika sem na dwuma ni bibia tim ajigu ye. Enti abayifo ne de omo wo kwan bebre ya omo fa so operate. Omo wo kwan bebre omo fa so de omo adwuma. Omo wo kwan bebre ya se bayifo ka so be ha wo be ha. Enti wo betimi ne na nante se wo dan ya wo be ka so ne nenam. Ebia ne nan sisi fom. But spiritually no, enya ne nan. This is be kwa ni ma bi wo ho bia so be bayifo ti ba beton ne ma wa bonten. What do you have kodwo ni so koton na amne ade. Wo ko ni na na che se. Yi mu ane ne. On say tira ne krampo se eni obi owo ani bone aduane. Ni be den wo se di pe oni adi. Eno ne asem no. Enti edidi no wa bonten no eye. But eto be a hard journey. Na ye mrantia bi asa bi oye nya ware ye ne ade. Se ye de ababa. Fried rice ne ade na be dia. Wo de wo se bi o yakoto ekra. Onipa bia with discerning spirit ya. We discern man hu se. Yeah, onipa bia was adding anu nyame de ache obia. Enti se wo kwa akoto aduane bi ne se what spirit ne catch ra jaidi. Because me be do a certain time bia se ebi wo no ma the whole day mente se kom de me. Okay. Menti o, anso na me hu se medidi. Ebi wo nso a metime hu se ase mete kom kakra. Ba metime afesika to me ho se bia me kokurum akope. Metime anante a anti me hu sa pe. Later na me be hu sign no na me hu se no. Bibi kasa kire me. Enti e ba sa na bi wa metime nom ebi a drink. Such as ebi a coke keke. Ebi wa pipa drink. Such as ebi a Don Simon keke. Na me de ada whole day. It will nipa bia was aspirate na kasa kire no. Se enye we ye we enye we. Enti ya sapon bonyu bi se hon konkona wotimi mu. Esra sa wo kasa kire me a ma menti we ni ye. Bia na di ha bre me ya say ya. Aha. It will bia was ade ni bi. Eti ni mu. And eno na be kire wo say ade we si ya wo koye no emwa. Tu so bu on mo kofro ka na on of said ni wasi. Okay. Bu an say what one no sa ka ne number no within be say bia 2 3 4 hours time we be hwe TV so. Yes akunya say wo si ka me kofro na bibi ka kire me say sa bibi no aya ade a discerning spirit. Yeah, promise o say me nkoye. Enti wo kodidi abonten a awasa sa ade ne kasa kire wo wo hwese no akosunsun kwa mpese obo me nko wo kogina aduane nso kura mpo kwa me edu time bi a me koto aduane. Okay. And one thing ewom ni say me to aduane no mahunu ne na ekoso. Okay. A me to aduane no etua sika ni wieye restaurant o omo de aduane no ma me say me mbedi me tira aduane no ho a me horo me sase na me sa sorry. Wow. Yeah. Because na mahunu ne wa aduane mu na emboa me. Ano de nipa no ni me pa anti me ka. Yeah. Ana na me say was February me call 2026. Yeah, 2026 February me call South Africa Midrand. Na me ko didi wo restaurant bi wo. And so the same thing. Me to aduane ni wie yo mo de aduane no S7 me no. Nipa no de aduane no ble me no na ne kokurumuti sei. No de ne kokurumuti ato aduane no. Ne nsan ka aduane ni kakra bi sei yo. But say one shot when him man so what didn't san e ka aduane kakra bi sei no then ta ekom so deme ma horo me nsa wie na na wasa me yen say me sha that phone talima so say me de South Africa Midrand and sa de ne to me and South Africa ne omo ha adwen February and we be fa me call no koye na adwuma man and could you believe say the na e koso no I say lady no was a son in the spiritual side so omra honum e meto yare. Eti woman na no ye aduane no later with them young friend no because nipa na ye Ghana ni na Ghana restaurant yeah and me kire me nipa ban so de kire no but later me kire ne niam bi e ma o confirming say na e koso ho no yeah wow because it was in na esikafo pan we dey because they okay there na me ne Bible asan o kan say okunya da na nso yewi me ne Bible ya adwen. Oh yeah, because as any yewo ye da na nyame ntina yam say yete asi wa na madam so fu bi won ya dry fasting. Okay. Na fasting na ye wie ye no na o se tama na yesusa no enti ni enim say dry fasting krampo no we ye wie ni kwan say we di heavy food I was say we nya aduane soft so na na ye ana ye wie ye no 7 days
somewhere 29 2010 Okay. ye no 7 days dry yo ye no madam for no ne me na akora ba akwa ye tete no e wo so fudiem ne soma ne so nkoto bread meka se chibum eno koto aduane no de ba no woni bibi ye tre aduane no hu sei no ye bedi no ana me yem sha asese ye me ya me bom pa egu so na me nya sign ne se me yem obi a wa dry fast in 3 days die 7 days die then I will unya running stomach because aduane bi anto yem ba atwas wani me nya running stomach never say me sorry madam for no e fa bread ni se o bu bread ni mu sei a wo de share na num sei first na ne sisi so kosia hye bread ni mu na ye pane yeah who's a pane na ye di si batem e de pam baby atete ye woni tente kese pa last size ni bi eno eno de ne se e hwe ade ni se ya na pane na abeshi aka ne se so sei wonim se wode ade no to wonu ma me firi eye eduane so ba ye wode kire me no pane mu no wode wo edan ho sei cause na baby ana machine wono so asole dan na eti asole dem wona na ye be break no wode shedan no ho sei wode shedan no asole dan na ade chin ye be say because the asole dem ade chin be 637 ya ko hwe na ade na rust be say ada ho be 1 year it is such food sanya sanya bible kan so ku ye down so ye wu ana we ekoto ne ye ma ke be se ne ye ma ade ni ye ntie waduane bi wonu ma ebia wa ehunu wa di pan so no se ke be kunu bo sama running stomach nyame na age ewrade de ajew se nyame ani ku ye hu tin ye da so tia se because never be ye tia ye ni ani ye ko ba sa papa sanya nyame na kan nipa bi hu awon ye nkofo bebre wo hono ma o mo hwe ya o ma wuwu ye sanya ewrade abase da ye so a na nkofo bebre wo hono ma o mo hwe ya ono akrampo be di adanse se ebia da ye bia wo so ye ebia accident bia wonya ye ebia aduane like ade bia ato no ne yare bia to no sanya ewrade a eti nyame de wo ka nipa ho day out eno na de bia na meka se ho behia se wo so nipa bia no wonya banbo ato ho so because nkomo ya yedi from starting na yedi aba bedru samle obi ani hono ma sa de we bi ni fi obia mensa wo se be ye obia be bia ni ho abrofo wo bi okay omo de komuni pasa me se be ye bia ni hono ma ye mfa nsa ya de wo se ye siso ye tese abrofo de omo na de ye chese ye omo ye ni ade na woni se okay oko Holland okay man kasa Holland kurampo ye wo Europe and apart from Europe no kurampo no aka se ye wo abaifo ankasa wo ho no ma ene sisi akurampo nipa no seche kurampo obehunu wo seche e wo net is resi se ebia country we say which is ebia group obehunu ba omo de no omo ye ni date omo celebrate it se na ye di bro nya wo Ghana and omo wo kwan omo fa so omo de ye omo ne ema ebi de omo de ewure society mu ebi join all court Freemason ekuokuo awudo bebre ana baifo no so abrofo no so wo omo de ankasa omo de omo wo ho no ma omo so de say ne ma because me manya complaints bebre nipa Ghana fo akwatena ebi abrofo bi fie otimi frɛ sɔfo enipa no otimi metini fie no mahu sɛ ebia eduro mu occasion sɛ ɔmo kwakɔ ɛyɛ ɔmo celebrate ɔmo weche sɛ ye no day no mahu sɛ wa address bia wo kobi sɔfo ano na mahu sɛ niam bia me ba me ye bia nkɔso enti ɔmo yɛ ade a ɔmo de sɔre tie nipa enti wan hwa bɛka sɛ ne de ne yɛ papa ba ɔmo de kutie ni papa ye ti finally papa obi hwe ye be sa ba bi pemnya beto so ye wram adom so ye be di won kon be but obi hwe obi se ye na me dia na madem ho afiri ba yi a ekutia me ye o mi fi ye o mi patem madwuma mu ni ade be dia na ya de ho afiri ba yi ano de ye easy yeah because ebeye de se obenya such teachings say bia we be betimi a kyerɛw sa enema bi say that's the reason why empenifo say be bia kyekere abo na hwa na ye sane no enti baby a midi nkomo ni di afira ba no ehwa na nipa ne behu se no nkomo ya asomdie sofo na papa yi di e kire se me ban na ne me famu no nya me be fa ne so e de oje e de amame enti ne yan se nipa ne me be kasa ana se o be frɛ me problem bia de nipa ne so bia no e bi krampa wo de na wo ye no wo de be hye be yi ade bia na nya be yi so e be depend se bia wo be hwehwe wo hyeblim na hyeblim no a wo hwehwe na mo aba be hu se sei ana me de ne ye dey
etie ebi wo no ma na nya be ye bi apam enome bi eda wabusua mu aha eye wo sa enti se nipa ne person oje ne ho firi mu nko ade a nya so ne mbekasa number 2 join number ne 0247 882 774 0247 882 774 wo minya ko bi the previous teachings ya ye na obi ka se number no ne sha. Oh, okay. Yeah. 0247 882 774. Kumase Sokoban enamo. Asumdwe sofo. For futu e magana man na yefam. Ne make na ne se nkoma ye di no. Enyina a kire se woni pa wo ho no me wo se obon ho ban. Okay. Mesrew susu dawo te se bibi ni ho. Ewiase bibi wo wiase. Ade bia ni ho no ma e wodin a eni wiase. Ti mesrew se wugidie na nkyere wo saa entu futuro nwu obi ani ko de wa sole bi wo honom a ne doctrine enkyere ne such aye teachings eno nkyere se ni honom ba wa wo tena se ne se wo hwe aye abrabo na wo bo no se ne ekwa eno na be mo hu se bibi e wo wiase ko wo Ghana ha wo ye bibi enkoso awaresem aye basa wo akwantum bibi ani honom ekoso de mawa e kyere se bibi ekoso wo life mu yeah that's it abusuya me ho dream pa eh nyame hu ye mobo me se na fe ma dia tum na ma tewa ya se mo aka se okuye da na nsu yewu nyame nko ne hu ye mobo yen ko so anse nyame se ohu ye mobo no mo ye ho ban ti de won tiase afa bia wo so ha ne amane bia se ma papa kai wo so what bia kro da mu but what dream won we bia fanfa asumdie so fo na ban ni twagu e wo video na se fa na friend no kasam se nyame nam so e be ma wo che ene fa wo die sunko pa ene be yodi abusia me dance o jebre na wo hwe me ha by Grace TV ka se nyumako bi na boy nti dom ya don tem de dwumadi bro yidi kan se ye tonfie wo Kumase atwoma ya be 10 minutes drive from Sofolai if you a 4-bedroom house ba ko ye master bedroom and at 3 na aka no a single room self contained only je ho amesro for number no tweko na from any omkasa e bo da form to oni ba je hunu de biarata afa me kan for Better Grace Financial Services dia ma Ghana for more America and Canada insurance company papa intermediary financial group a odo ho bata mo betimi aboa na odo mo insurance company papa na bata no mo sie sika na bi okwa unye mu ahwancho de no a any Better Grace Financial Services no mo sie sika na pension abusuya na ko ba se ohia sika mo tam sika boom dia ma tax free e bra no mo sie sika na so ha ni amanye bi ba eno ntimi nya adwuma bi ma e ma bibia ha on be hwa akopem se obe nya media enti dia na ye ha dia no amane form number na from e bibia enko information so tonka e Kumase ene kan recharge automobiles Kumase omo askwa the arc and after accounts omo achimota overhead na sentino kakebe ko bia opeka ato e bia kan ho isu ache opese oton o ya banju ba ni na omo kasa na omo nya hye omo betua omo ma kan ni bi na otua ni kakra e bibia koyi e dia ma obi trading so ya snibi o pata papa ni papa dia e Kumase South Interest Junction perfume ye papa ma mema de ko ho na omo kutua na no e bibia koyi ma abre pam e be hia na menka ho ya ka baba your perfume near my libu ye homa ye ho yesha na ne ya nije wo mu ne say perfumes na ego show ha no sa wo ba ne woni je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no binti ai ye ka tester na e chere say nya sale na aba beto no unim de we a next etie na aha packaging now ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe obe fili ahwe ya ma wo ya na wo hwe na se woni je ho a na wafa ti ye niema ne de